Svjetski dan zaštite životinja prilika je za brojne organizacije i pojedince u svim dijelovima svijeta da upozore na probleme s kojima se životinje suočavaju danas, te da podstaknu ljude na razmišljanje o njihovim odnosu prema životinjama. Prema podacima svjetskih organizacija, u svijetu svakog dana nestane stotine životinjskih vrsta. Najugroženije su morske kornjače, gorile, pande, slonovi, kitovi i tigrovi. Životinje ugrožava čovjek i predmet su iskorištavanje upravo od strane čovjeka. Milijarde životinja godišnje se ubijaju zbog hrane, ranjavaju se, progone i ubijaju, zarobljavaju lovu, istrebljuju te su predmetom trgovine na crnom tržištu za potrebe proizvodnje krzna. Milione životinja se ubijaju u raznim pokusima i istraživanjima. Milione pate i umiru u kavezima, u cirkusima, na lancima, u krkletima ili napušteni na ulici, predmetom zloupotreba, progona i ubijanja. Mnogi ljudi surovi su i prema svojim kućnim ljubimcima, pa nije ni čudo što se mnogi čovjekovi prijatelji za vrijeme godišnjih odmora nađu na ulici. Volite li životinje? Uključite se i sami u akciju njihova spašavanja. Spašavanje svi, a ne samo ugroženih životinja.